Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabal afadil, para alim, para ulama, ajunan semuljah Kiai Abdul Barri, ajunan semulja para masyayikh, para kiai, para guru ngaji, ajunan semulja Bapak Kalebun beserta aparatur EPON, terus teja undangan para supporter anum sesami-sami muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala torjukan pedan kaula amuljaaki. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Para rabu, para undangan, supporter anum sesami-sami uljaki sareng Allah terbeten kuli amuljaki. Ngereng langkong dimin beten kula sareng ajunan sedaja. Mucukaki syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sikadima saat malam mangken beten kula sedaja. Ampun kaparengan nikmat selangkong raja ingki kak dinto, nikmat sehat, nikmat sempat saing ke kalaban badana nikmat dua kak dinto dan kaulah sarang ajunan sedaja bisa akin pangkin apol kompol di tempat kak dinto kalaban tujuan kika dinto akumpira malaksanaaki zikra maulidir rasul malar mongke dan kula sareng ajunan kenging sawaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Salawat muku salam muka-muka tetap atur kehariban Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapun apet-apetan kaula sedaja dari alam sepeteng pecuni alam setera akadia malam kangkeng kak dinto. Para rabu, para undangan sepetan kaula mojoaki dan kaula minangka bekal dari Kak Jais keluarga. Matur sekelangkong atas rabu epon para ajunan sampun soti meluangkan bektoh kaangku nyambadani undangan dari sahibul hajah sabung pansonapan seperti belasaki. Muka-muka ajunan Allah bisa malesa selangkong raja, amin ya rabbal alamin. Senomor 2 dan kaula minangka ngacum okara otabena tareka seperti kalampan malam mangken kika dinto ajuman senomor setong kika dinto pamuasan Fatihah seperti sepoe langsung sareng-sarengna semulja Kiai Abdul Rafi. Se kaping 2 kika dinto pamuasun salawatun nabi seperti iringi sareng Jemaah Hadrah Al-Banjariri Serabu Epon dari Pamekasan. Saya kaping telok kika dinto
mauidhah hasanah minangka penonton ateh peten gula seteja kangkui tetina tampeh ateh se kereng mi pola deki kalabana mauidhah hasanah ateh sekereng dari beca terkenge syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita doa seperti sampai langsung serang mulia Kiai Abdul Bari tor peten gula atas nama Sohibul Hajah manabi badator ator sitalocor taakor dalam okara peten gula manabi pada kesalahan sekurang sontuk kurang sorok dan gaula atas nama Sohibul Hajah nyon saborah sesobung batas sepon manabi mangki pereng malang esongai nyoona cek pokragi bungkana manabi beda tor ator secangkolang muka ajunan nyoona cek deti tukana sakadinto dari peton gola walafu minkum hidinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.